I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Ko što vidite, ovdje radimo životnu priču Gustava Elijah Ohra ili ti vam ga Lil Peepa. Tako da, ajde da počnemo. Gustav Elijah Ohr ili Lil Peep je bio poznati američki reper, pisac pesama i model. Bio je visok 185 cm, a težak 74 kg. Lil Peep je rođen 1.11.1996. godine u Allentownu u Pensilvaniji, a odrastao je na Long Islandu u New Yorku. Lil Peepova majka je irskog i nemačkog roda, a njegov otac je švedskog i nemačkog roda. Majka mu je učiteljica za prvi razred, deda mu je profesor na Harvard univerzitetu, dok mu je otac profesor u Hofstri. Peep je odrastao s bratom i oba roditelja do svoje 14. godine, kad je njegov otac napustio porodicu. Peep od tada više nije želeo da ima ikakav kontakt sa ocem. Gustav nije bio baš zainteresovan oko škole, iako je odrastao u porodici učitelja. Gustav se ispisao iz škole i nastavio svoju edukaciju online, gdje je trebao da napiše esej svake nedelje. Ipak, Peepova majka, to je Gustavova, je obično pisala njegove eseje i Lil Peep je dobio svoju diplomu. Gustav je dosta vremena provodio u svojoj sobi, slušajući punk i rap. Također, Lil Peep je bolovao od depresije i suicidalnih misli. Lil Peep je počeo slušati underground muziku, što ga je inspirisalo da snima i piše svoje pesme. Lil Peepova prva pesma je Veins, koju je snimio sa mikrofonom od $200 i slušalicama koje je njegova majka uzela tokom njegove prve probe. On je svoju majku naterao da nosi čepiće za uši kako ne bi čula njegovo pevanje, ali ona ga je ipak čula. Kako je njegova majka opisala, također je rekla da je u njegovoj prvoj probi iskazala mnogo toga. Sve njegove pesme su se nalazile na njegovom MacBooku, koji je koristio ceo svoj život, a za editovanje pesama je koristio program GarageBand. Njegov prvi video koji je i dan danas dostupan je izbačen 2016. godine, a njegova najstarija SoundCloud pesma je izbačena 2015. godine. Te godine Gustav je napunio 18 godina i onda se Gustav preselio u LA u nadi da će plaćati stanarinu dobitkom od muzike. Ali Gustavov dobitak od muzike nije mogao plaćati stanarinu, pa se vratio u Long Island. Ali Peep se vratio u LA 2015. godine. Lil Peep je izbacio svoje prve albume, Lil Peep Part 1 i Live Forever. 2016. godine Lil Peep je izbacio 4 nove pesme, Verdi 19, California Girls, Teen Romance i Castles. Također je izbacio i 2 nova albuma, Crybaby i Hellboy. Tokom 2016. godine Lil Peep se udružio sa pevačima Jay Green i Gosteman da osnuju Shema Pose, ali se tako kaže, ne znam. Pisat će vam ovdje šta treba da pišem. Počeli su da snimaju pesme dok je Peep bio u srednjoj školi, ali u aprilu 2016. godine rastali su se putem Twittera. Posle ovoga Lil Peep se bio pridružio Godboy kliku ili ti GBC-u, gdje će se udružiti sa reperom poznatim kao Lil Tracy. Sa Tracyjem Lil Peep će snimiti dosta pesama kao što su Witchblades, F-Full Things i I Crash, You Crash i mnogo drugih pesama. Svi članovi GBC-a su Lil Tracy, Cold Heart, Daus i JP Dream Tag. Izvinjavam se ako sam nekome izgovorio pogrešno ime ili sam izostavio, izvinjavam se. Nakon toga, u 2017. godini Peep će izbaciti Castles 2 i preselit će se u London. Lil Peepova popularnost je bila velika u 2014. i 2016. godini. 2017. godine Tracy je napustio GBC, ali to je duga priča i nećemo sad o tome. Možda bude u nekom narednom videu, ali ne želim da obećavam. U Londonu će izbaciti novi album Come Over When You're Sober Part 1, gdje će njegova popularnije pesme izaći kao Ben's Track, Problems, Better of Dying. Pitchfork ga je proglasio za Future of Emo, ali Peep je bio nekako oboje, i gotičar i emo. 1. novembra 2017. godine Gustav je napunio 21 godinu. Nažalost, Lil Peep je svega nakon 14 dana, nakon njegovog rođendana, tačno 15. novembra, tokom njegove turneje, preminuo svom turneskom autobusu od Aprazolama ili ti Xanaxa, koji je bio kontaminiran fentalinom. Na ogromnu žalost, Lil Peep se predozirao i pronašao ga je njegov menadžer. Rest in peace Gustav Elijah Ohr. Lil Peepova majka će nastaviti da izbacuje njegove pesme koje su ostale, odnosno svi Gustavovi neobjavljeni albumi. Tačna imena tih albuma i tih pesama ne znamo, zato što se sumnja da ih ima i preko 80, 86, tako da. Zaći će još mnogo pesama i albuma uglavnom, jedan veliki gubitak za muzičku scenu koji dalje nije zaboravljen. Nažalost, danas sve ranije muzičke zvezde umiru. Evo vam na primjer 2017. bio Lil Peep, 2018. X, valjda Avicii i Mac Miller. Ne znam da li su tačno
za X znam da je 2018. i 2019. sad pre par dana Juice WRLD. Verovatno će izaći životne priče i za X-a, i za Juice WRLD-a, i za Avicii, samo neću da obećavam kad. Očekujte u budućnosti. To je to, ovo je malo tužniji klip, to jest nije tužniji klip, bilo je dosta čak i emocija dok sam pričao, ali tužno što danas mnogo dobri muzičari umiru rano i ništa, nadam se da vam se svideo video, ostavite like ako jeste, pretplatite se na kanal, podelite kanal ako ste fan Lil Peepa i ako ste fan svih navedenih pevača. Kapicu nosim zato što sam malo čupavio, malo, nema veze, sad ću da vratim nazad kapicu. Uglavnom, to je to, mi se vidimo u sljedećem klipu, sljedeći klip. Ne želim da vam obećavam šta će biti i ne želim da vam obećavam kad će izaći, pošto je ovaj video trebao da izađe prošlog petka, a možda izađe tek ovog petka. I to je možda. Sve u svemu, nadam se ste uživali, pozdrav!